Pepe no fete stay no sona una o tato temi pagitara una o pamanyanga foi lava ya mo le mo tato no ma tato malo falo ni minsta o tato fanga malo mista o capineta mista o fatuanga ma fanga faiva o e foi o tai fonno o fatto tua le tua Samoa tasi la fionga ya honorable a ula le malia tua le o te Polataivao fosi Schmidt e por a fionga foi lava naftasi foi mono le pasalo stai mi foi lava mai e tato fatata nonga io tato e foi le nai tato pespesenga foi lava fale anganga mo tato Polokalame ia o tai mi nei ia o tato se sa tu lava ele mlava lele ai pele e te ton foi lava stiato tonu le ua mafuta mai e la fionga foi lava insta la fionga ya honorable loud le mai to foi mono le o te Polataivao fosi Schmidt patalo fatto foi lava tele mal falo alo la fionga ala ulia mali toa malu na verso fo manuia malangi mai la fionga le foi lava spa ia o le li ya fatalo fatu ile nganga falo i la fionga Pulotu fongo tato Polokalame tato televisia fa sala la fo i mal tua sio tato watunu le nei fo i vai ngor sapati ya malu so fo manuia fa vitai le ile tua wa tembo voni la ta wa fo ni fia fi matango fi tate fio fo ia i matata tel no ta Polokalame masal io folo fatu fo ile tapo mai mal sila mai mo mai si tato watunu ta fai fio le lolangi o mo melta fa tal tanonga ia le tua ia ile tel tununga mawalunga ia sa ai malmanwira ne ia so i fai valo filima wale folo ina lo pu mal se au folo le tua fatal fatu tulanga lo ia Pulotu ma lor se fo mandia nei vai no le fiafi malo faftai lava molo te mi fam no mai lo fionga honorable pe o le ma wato le te tonu lava i fitil taimere nei famol mole o lewo utoe taunu mai whanua Pulotu na utoe taunu mai ananafi. Ia le au te le malewa lele na usau fo i e whatali nisi o malo o le matanga luenga. O nei tangata lava o loanga i mai mai lo latu tau au so swani e ala i whatupu te leino ati na e tau whatoanga i Samoa nei. Ia o le la ua taunu mai malewa lele. Msalo te titi len lewa lele. Ia no faintata Polokalame tau peno tali atu I lau walau mai. Ia o le watu e tau wal malewa le. Ftai lava lo fionga malo lava malanga manuia lo fionga a pe ia mana ia ona le sa malanga tu lo fionga foi lava fitir vai aso tuna ia pe mana foi na ona ta amata mai na I fono foi fa malo foi sa ngai pela lo fionga fa manianga foi lava le uto nga lu fa tasi foi mana malo foi lava fiti ia pa se tala plata mai foi lava mai le songa foi lava ia pani marama me foi leua mo tu foi lungo penga te fai langi lava tele mal falo alo honorable Ia whaftai o le fontanga le sa mato a wai tuai ma le fionga I le minista o Folesi Vamatua. Ia ai ma le fontanga tu whatasi o whatoanga mwhinga whaiva. E ta ua le Pacific Week of Horticulture. E ta I lua tolu tausanga mawhai. E le ilewa tele la o na amata le whalapa pitonga faude nei. E hawhia umai atunu u e luas hutasi o le Pasifika atoa e afia I ma Amerika, ma New Zealand, ma Australia, Amerika Samoa. Ia ma le tatou whaasolonga o le atu ainga atoa o le atu Pasifika, I fiti o Tonga, Niue, Vanuatu, Tuvalu, Tokelau, ia Solomon Island, ia Micronesia, ia Palau. E luas hutasi e tunu usaiai. Ia ma Samoa la sa tatou teitei fono ai. I le lua tau sanga taluai sa tau ave ai le foi sa vea ma minista o le fato anga no foi ingalen te nei le to finga te fono ia no tau mai le o ia fa wa ai o le fontanga le nei Pulotu o se fontanga ta ua te le fai le fa soa le au minista uma lava o fainga faiva ma fato anga ma folesi ia e tala noa ai mata puonga o le taimi le nei te tonu o le Pasifika. Tulanga lava ia le tātou sapalaino o tātou meta o mawha ia lava, tātou food security, o le tulanga I le tātou te ena o whaafitauli o mai le siti o le tau o le soifuanga. Ia o ani a wala e taratana no ai ma whaasoa po o a mea a lea atunu ma lea atunu o lo tapena e ala I le
si tia o le tau o mea lava i fufuanga o le si tia o le tau swau ma le pensini. Tulanga o fertilizer, ia tulanga o le wha soso ina o wha fitauli o lea uwhenga i nei le climate change. Ia, wa lea wa amata na wha soa o lea ta te taranoa eri mai a tele atu ia New Zealand ia Gabriel. Ia, a wapena foi ia Vanuatu. O lea foi eri mamao tu foi whaelua. Le mamao tu foi tonga ma le mauna mu. Ia, e pe whapena le tulanga o lo iai le wha soa le na whai. Al fa sola vai, o le fa soa a noa. Ina ia mawhai o na malama lama uma leisia tunu i maftianga o leisia tunu. Ma mea mana o mia leisia tunu. O na whai lo leo le fa soa pe fa vifea o na ia ili tūlanga o le sharing. Sharing of wealth, sharing of products, and sharing of information, and sharing of idea. O le tūlanga siri le nana na te lelo na tulanga tāua mo le whaasoa sa whai. Ia, mai le lai titi le teimi na atoa lele vai aso o usur whono. Al fontanga la vai e wha-minista e lu aso, ma na matua i mata i tū le leili tulanga tāua ma le tulanga e te tauai o na matua tu tū whaatasi le Vasa Pasifika e fesosoan ia. We have to help each other. E le mawhainta tu to e o taitastasi, pe e o fo le aluar tangata i e tosoro na pitola au. Wa leo mautinoa, e o le wha e angi mai i Vanuatu e o mai lava isi atunu uma o tātou. Mai te tau wana tātou pui pui me uma o whaafi tau li foi. Wha mai o le manua i niu, ia o le wha mai o le talo, ia o le wha mai o le laufititi, o le lausuru i o le wha mai o le koko, wha mai uma lava nei. Ua experience uma tunu uma nei le Pasifika. Ia le tuta ua la le na le whaasoa na whai. Ia, ua matua manino malama i le situlanga tā ua. Au le tūsili o na tā ua Pulotu. O le auai o le malo o fatasi, le sui o le malo o fatasi. Auai le sui o le European Union. Auai le sui o le FAO. Auai ma le sui o whaletupe o le lalolangi o lo mauai sosani. Auai ma le South Pacific Commission. O tātou i tūtino malo losi nei o le lalolangi. O lo lato sosani o malava ia tunu umane i lusu tasi. Ia o le mea siri ma le tāua. O le tātou United Nations o le elon ofisa ia tātou nek. Le FAO o le tūl ofisa ia tātou nek. Ia na o le SPC. Ia o le ala o no fiti ma New Caledonia le ia i fo i tūlanga o le FFA ia maisi tunu. O le mafuli o no whanga tūtotonu nei. O le tūtonu o Samoa. Man tō foi la e Pulotu a tūra ofisa i tono tātou ia o vāwala lata ia whesota inga. Ia sa ia i uma ma le whaasoa i le tele ma le anono i o sosani tau tupi, funding. E mawhai ai o na whaasoa lea o ngā organisation. E mawhai e na lato whaasoa tupe wha matu watu. Po tupe wha mea Alofa i lea tunu, uma lea tunu, uma lea tunu. Ma o le tūtā ua le nā lea na tautino ai le whasolonga i le tausanga le nei a iulai. E whai e le whono tele le FAO i le larolangi atoa. E whai e lai loma. Mai walauria o mai lava atunu uma nei o le Pasifika. E au ai umatua la to minista o whatoanga mwhainga whaiwa. I le fono tele le masani na fai loma o le fono le na. O le fono le na e wha matu uma i eife so soanyo mea uma lava o le tutupu. E mai se lava la le wha mua le teimi nei. O le lava o tau mafa. O le popolenga le na o lea e iai le hatunga lunga lava le FAO. I alu tātou le toe reini tau mafa i tono le Pasifika. Ia, ai o le mau lea ua whasoa. Ia, o le whasoa e le te tauna nofo ia tunu uia. O le whesiri la na tuu mai. O le ale ta pena ngā Samoa le whai.
i le mele nei o le food security. Ia, e vi ia pele tua ona o lo fetau ia tatou fuafuanga. Ia ma le mele tupu, ia na matou whaali e lo lea, o tatou. O lea lava e urua i se le ngā i masina uma. E tofu ale i tu malo e lima sutasi, ia le fa solo lava mena ma ave Polokalame e una i ele mene i o tutonga o so se tu inga fuala au aina e mawaita mafa. Fuala au tau mawhamata, fuala au mawhaisua, fuala au jai tatou tulanga mea ano, tulanga fu tatou moa, tatou pua, tatou popi. Ia, o lo fa solo uma tatou Polokalame, o mafoin wha maamalama iei, o le tula i le malo, o wha matu watu le tino tupe, ia e wha soa i tua e wha tau e me whai ngā luenga, ma mea umu wha pena e tua i e lau whai whatoanga. Ina ia mawhai o na oe ati na e mangari rua, ina ia maua peta o mawha mo boa so uma. Al whasilinga la, ea na lala alole al tatou Export Authority le o tapena. A wala tupe maua e watu inae. E tau te afio ifo e whatau lau tau muftanga na. Ia e mua mai tupe mo le au whai whatoanga le ni Samoa. Ia, sa matou whelai whiwhia ma New Zealand ma Australia, te lele whawhitai officials, ia ma whawhitai ia i le whatangaina o le tatou talo whelesi. O le wai Samoa ia masini e fufulu mai ia le avatuina o le tatou talo whelesi. Pa pena fo i New Zealand, ta talan whai tutoa i tatou i a lalo. Tatou i a uma sa le ma whai o na whai. O le ua whai e le MPI New Zealand, o na watu uma tatou pongi o pok malo, ia ma mea ma whapena mo le Fofoga tau mafo le tatou atunu. Wa laua mauna o kautua ia Australia ma New Zealand. Aua tau te atu ngalu fua ina ia mātou o loa ia watu. E lea a fia ai o tau. O loa ia watu i mātou mea ano ma manufasi ma mea. O mātou wata ngata e tau ma mawhai. A tonu e le la lea whaina nei te uto popole e watu a fia to mori mal to apo mal to pea. E o nea mātou wa a voka ma maukeni ma soko ma mea. E i fwale atinu o Samoa ia whatau. I don't know, o le vasi Pasifika. E ai aua ne ia tu ngalu whapea nei mea ne o tatala mari whai toa ai a fiai la tau le hai. Lo watel tanunga o lo laval whasoa mo tātou watangata. Ia maule au te lenga le nā Pulotu o se maftanga tāua tele ma o se maftanga fifia ua i umale manui ai ma toi fo mai ana nafi. Ia male anganga e wha au pefitala noa inga. Ua sui turanga nei fiti a Samoa. Ia. Ua ma eu fo ele pasi ina o le tatou chairmanship ia fiti, ia vatu fiti, ia o oio le uso tu ofe, ia o tui fiti ma le manu Samoa, ma tui tonga, ia o tatou no fonga masani na, ia o tautua ma tele na waa, ia whasoa mati, ia wai pe ia e lala mua fiti me uma ono le tele vafe tele, ele ni upu e vane ai. O fiti o lo latou leading al Pasifika i tūlanga lava tawati na tūlisi te lei ia papai ma le economically development te lei ia tau nuu mai fo i tūlanga tau exporting ma mea ia wae vai uma so uma whalo lo fiti a New Zealand ma Australia ai sea ua lewa na ngaru rue fiti i le mea lefa to atatou tau mawhai atu nei tu whatasi le chain link o le business community of franchise. Fai wharo lo Samoa, fai set up Samoa, fai outlet Samoa. Ina yung whailan tato mawal melna le ya fiti, wasi sila ya fiti whokona oa. E teri loa in tia fiti New Zealand atoa. E teri loa fiti Australia atoa. Oa umala o loa e toto, ma oa o loa e toto la fai whato anga, maso se product e fai fiti. Na watu wa sa o lo dungo fata. E na lole, e no i whanoleo tangata whata, o le model le nā Pulotu, o te taritonga, e te tau fo in tātou muri e. Le to tele le tātou watunu o lae lalampapa ao i New Zealand, e pa walo le awala e mwhai ei o na tātou whaia, e mori ale ngā mwhawhtai, i nai tamali i o lo tau mwhai exporting i le teimi le nei, o no le tūlanga le abanoa, i le o to tele am salo pena o le Tora Market, o le maketi Samoa, o le sunga Aso Sa na fo export atu ina, ia o le tūlanga le Tasi Market.
Ia mana inisia tunu o lo tasi container ini Australia mani sila ole ngang. Ia matua I to atele ia au range of exporters. En faina watu o loa ai uta ua le mele ia fiti Pulotu. Ono le mela varene. O ngan lu fatasi. E matautia. E matautia. That's how I see it. E matautia le mele o le. E ngadue mai ia le fai whaatoanga lai fiti. E taua I lunga whata whalo loa lai New Zealand ma Australia. And that's how it works. E sau sa o ale o loa le fai whaatoanga lai fiti. Alu sa o ale. Le lima o tangata lea e whaatau mai I tono New Zealand, Australia. E leini tau leini miro man. E direct tale mea. Ona sau sa o ale o whamanianga Pulotu. Alu tangata lea pito sirin tingaina. Pao le tuta ua nā ua whaiwinele nei whono le. Lava yaso tuna yatu. Malo lava o fionga honorable le Filipina foi lava. Ese le matango fia foi lava. O ngā ruenga I te ngā lue foi lava le wā foi lava ia manuanga foi lava le ngata foi lava matau o no anala papa ia tunu mama. A mesa foi lava fa manuanga I to sa atu foi lava ai tatou tangata I nai Samoa. I tau whanutanga nai le vai aso tuana I atu, was there any discussion whatata foi lava I le influence a sainga po China I te tonu le Pasifika whamole honorable? Ioi. Sa te lele whaasoa fo ina watu ia le avanoa I poroketi ai donas. Sa iei fo I malimalo Saina. Iei fo I malimalo Australia, iei malimalo New Zealand, iei malimalo Amerika. Tau fai open doors umatunu nei. Po le ale la to sosoni. Ia, na mato whaasoa I fo I le tele o sosoni le ia tato I le malo Saina I le whaingo folau aina. Folau tau mawhamata, folau fai sua. Ia matulanga la leo toe whaamapu eina o le tatu watina e mo Samoa. Patasi na mea na mato tulou lava na matua I o fia e whaalauroio. O le tulanga leo le whawhanga lava o moa le ainga ia. Le na promote nei e maua le 5 suru a tatu whaiwhato anga Samoa. Lewa a matai le mea lea pāle eka, pāle 2 eka, whaile whale moa, whawhanga moa I whawhanga wha Samoa. Ia il tulanga lava le fai al tatu tulanga masani mai sa whaalau noai fo I tulanga uma lava o loo mafuai o na tatu toi fo I ale mele Pulotu o le whawhanga o moa ina ia tau mawhala o moa ia soma e leise limitation ia pentatera noai fo whawhanga o moa afi o na ia leo o moa tolu ia soma leo langa nei ia soma le tau sanga atoa that's how simplify the exercises Fanga o moa na ele to tapa le mele tupu. Al me matautia la no maua I fiti Pulotu. Iva sulima pasene. O le moa lo tau ma mawhai fiti. E whai ai tono fiti. 95% of the meat produced of chicken, fresh meat, e produce tono fiti. E whai e la tofua moa, e whaafofoa e la to moa, whawhanga e la to moa. Pafao ngā I mea ai e tangata fiti. 95%. Na le 5%. O lo mai whafu. E atu mai lo le I atatou le mele tupu le tatu tera no so o I le fast food, ono su container fast food futu. I le masina. E whatu saina I le sefuru tasi, I le sefuru 2 miliona moa I le tausanga. It's a huge amount of dependent. Mai o ina na wha marusia o taltonunga o toi foi mai ta pena tulanga te tau na whai. E leta tau na tatou toi ola wha lango mene le mai o mua mai whafo tatou te tau ma mawhai. E te tau o na maua le nganga o le whaifa atasi o le ati nai. Ina ia manui ai le tunu ato. E le lawa amata nei tatou mo Samoa. Ma te tununga iele taimi e tupu te reila tina a le whatau nuunga tūlanga le scale lau tele e substitute e tātou te suia ai pu Samoa nei e lau mai vai e so umma ma masina ma tātou wanga I loe whatu ni a tina e whapene e au ngā mori rumana e wairira li for se lau mon tupu miliona e anu tātou foreign exchange e whatau mai me ai nei tausanga umma Ale mfain tatou whaia. Mfain tatou whanga pua.
e whai tātou whanga, mua whanga povi, whanga mamoe, so that we don't have to depend e tātou malo mai whafo. Ia e peo le nganga le nganga whanga e tia ia tia uia o lau wa ai ma whaite le, nā tolu meat supplier, main meat supplier fiti, ai cover fiti ato. Ia tātou na le lusela wafe tangata. Ia nei tā te whaalangolango e mai Amerika tātou pusa moa tātou te olai. Ia e peo le nganga nā ma o le lui taule nā o lea no utoi fo i mai mau. E wha marusia ia le mau, lea no mo. O le tātou miliona tā la lea. Tofu lea inga malepa moa. Tātou toi fo i wha o ngā uma mea aine e ta pena, ma le penu tātou me masani. E le fo. Tātou masani i le whawhanga ino moa ma pua a ma povi. Ma wale tātou tau mafa. Alofa, I'm being mindful of the time, if you're honourable. Le lawa tala no I le telefone lawa tato ulo e watu I fafo, New Zealand Australia, fiti o le ia lato falo loa, watu sao I lava ia lato product po loa, alu sao la vitutono lato falo loa. We don't have much po nisfo tato falo loa. Tasi market, a few markets, vainga whapena, o Australia, probably a couple. How do we solve that problem? O le mainga o tato o loa, ma avisa o ni fale o loa I nei. Like 7-Eleven, e tele lato branches, they lope o loo, own for part own for your 50. I'm not sure. Nisi for supermarket in Nate. Is there a way that the malo can lure for the Nalea Mayatato law? If I lo to tell you so we have access to it anywhere in Victoria. Yes, Italia. O le wha moe tonu le nā Pulotu le tātou export authority. That's the main focus why we must have an export authority now. Ona e le whapela la tātou whatalitali se longa whau tātou whaloloa. We utilize whoever is on the market now. Nice. And make a deal and tātou war na tātou whalau I whaloloa na. Mantua whoi o tangata whai pisinisi whoi tangata na. Ai o le long run, e te tau na develop a tātou exporters. Tātou exporters. The government has to stand by to help and empower people that can export. Yo tangata lana e o ave le wha moe le wha tau olo I nei moe lau tono le market, wherever in the world. America, Hawaii, Australia, New Zealand, America, Samoa, wherever in the world o lai e tātou tangata. O te tali tonu Pulotu, o le awala pito I siri nana te le vave mo le tengi nei, e peon o whai atu. Amau 2 outlets, that's for the long run. Lea leina manuia nei fiti le fatuala utala wa leise setu no e pito sili ona matautia lana model lea ilo fiti. A sila ia o fale o loa intia fiti uma na tumu New Zealand Australia. Which ole salato faial mena le tolsu tau sanga talwai. Lea ua tātou tiro ole mea fo I le te tau tātou faia. Ole encourage o tātou tangata la eno no foi o I New Zealand Australia. Aua nei whātua na I nā whainga wenga la vai lalo istamata. And it's about time now. E te sila I oe te whainga wenga lava oe moe. O le model la le tau whainei ne tātou tangata. Ia si sila nei New Zealand laua iai tau whainga sili o matawheo. Atu le epa Sha matawheo. Ta oe le Lady Dora masiana whanau. Salope walua na branch la ufai. Tātou waifo tau whainga alo puni. Io la foto un fai market Samoa le fionga ma memo no so la foto un fai la toa tina ya fa pena fo la ni si tamali io lo la wala to io le ma waswa fa la ela wala to in fa tau sa le ma do le tulo ya maletamo tulo la vale tato tasi market la wa ono fa lo valu pam benzin ya o tu enga moment le la Pulotu. E ma whaina mai tātou tangata e whawhenga renga ma oune la tō whaloloa. Ioi, e ma whaina whetu unai wa le strategy le na le sunga le tasi make le ato le fo. E develop whaloloa. E sa uro mai lau tupe cover mai mena whai. E rane o e whaloloa. You own it. Pa wale me o lalo le franchise branding. E ma whai e on whatau nuku le whaalungo o loa ma ne uwa pena. E le ma lola vai o lewa a mata le tātou export authority. O leo le atu fatasi ma le stato estetosi.
O le tato este tausi wa si fia foi I Pulotu wa leva na tau fai me ne export me umai aso ia e na alu foi fa le tonu. A le tonu mo li mainga la o le tato export authority ne o tele tonu. O le paudo le awa le toi una I le tato este tausi le mesa I mua. Fa nga uma fanua le I muri fanua e fai e tato fa to anga te tele ma me fa pena ia I lato. O commercial farmers, ma commercial exporters. Wai le fai foi ona tato tu tele atu I nu mafio anga o lo ye foi ia tu langa o fa so so ino tau mafa aso uma ma me fa pena. Al sustainable supply ma me umar market. E te tau na lava ni fa to anga te tele ni fai service me. Sustainable supply. Wal mele nei o fasili mai o falo lo te tele e tasi el masina umar container. Ele work. E te tau na sustainable supply a fa pela votalo. Fa ia tamu of popo o le lava a ia umi ma fa solo le tulanga po le lava tu inga o ka sa al malo lava ia o le o stand by o na I ma so swani tu o le exporters pa tulanga ina ia mau pe tu pe mau moltato economically development o le tu ta o lava a Pulotu o le lava o tau ma fa le tunu le fa solo I neita to wa se lenga masina Malo fa tai la bala fiong al final. Ma le on sai foi lava nga wenga mate ngo fie le lava mo wa to tele foi lava na jato tangata foi lava yata ma live foi lava lunga foi lava pe ni fai langi to fa malo to foi lava fionga nga wenga mate ngo fie. E ma fai ona ta pa e tu lava ile tato inflation fa mo le lava fionga ona pe yo le mo pito e mo lunga lava le o tato mo le taimire nei. Se fu mal tolu percent se fu lo su tolu percent. Are you able just to fa mal mo sa noanga lava ile tato inflation? Pa tai Pulotu. I me lava ia fa economist. O tele o se economist. A o la ufu fa te tau I le o langa ma le mele tato te o lai Pulotu. O le mene o inflation. E le se me fa I se atu nu sto tasi. E le fa ia fo istangata sto tasi. Everyone involved in economically development associated to Malerarolang has an input to this. Ele se me faina control to tasi se fai pisinisi po se tangata economist to tasi po se faina malo ele fai. Lengo le mea e a fia I me tupu de Larolangi. Ele se mea fa pe e control me faina control Samoa the inflation I tono le tonu. Ele ma fai lango inflation to tupu mai me to tupu I fa foatu. Not in our control. Me mo mua o tau sai fuanga. O si ta I o loa e leni tato o loa. You know, petroleum products. I may sell our products nei tato te whalangolango iei me ai ma me tau mafa ma lava ma me inu ma me uma. E tato te whataua mai atunu ma mau. Ele ngata fo ila elea. O tu langa I me o lo tupu mai ia tunu ula tau te ona me ia. E wana na misa o Ukraine malusia e ona swau. Ia o la lata tau me la fai. We just buy it as we want it. Well, we can't do anything about it. Si ilunga tau o va freight solo o mai o lo nei. It's not our freight. It's not our boats. Si tai mai lunga tau o sai fuanga. Fa popo mai lom fa fitau di o fa mai. Fa popo mai ma tel o fa fitau di fa si o mangala vai. Ia na tula I mai lolo tulang walenga yoi le tamau ai ngo so se tu ula. So the inflation mo lo si fia Pulotu. It can go up and down anytime. E pawal meta to e tom fe control o awal e tau tau fiofi. Lala le awal tau tau fiofi. O me ia le tau whaine il malo. A watu le so soani I tangata I lima le teimi mana o miai. Whai ia lava tau mafa. Tau mo whai una il me ia mawal tato export e mawal tupe fau. Tau tau fiofi nisi o tūlanga o ati na e le mana o mia le teimi nei. We have to cut the coat according to the cloth. E le ma whain tato oe e whai mea sa tato speed ai na teimi. COVID, everything was locked down, no business operation. Le ai se tina e se tulisi, we shut down. Le ma faina ngadwe ina le vao, we were shut down.
They were finding a way in on Sami, we were totally shut down. I built two langan now fatu satusa. Elema fai on a tatu topulea. Ono tu langa o nā taimi masafa pe tolu su fasu da sanga terwai. Ta tato walu ale au ta whenua. Nei whawhitau. Nei se COVID. Nei se misela. Nei se whamaioti. Nei ai umani nā mea. Leini whaamai, leini a whā, leini mea. Taimi nei. Ia, o tato i lungo le taimi le vulnerability o mea lava i e tutupu. So e lema whai tato tau whiwhia. Up and down. E alu level inflation, and it's a global issue. It emphasizes in Tafio, power meleanga ilmalo or file of Fuanga lea faso sola to terminate na for Waitawatu latitilo to langole to Tongo Tangatina Renga minimum wages, Polotu Fatu Langale, Atina Enga let to know for the long run, for agriculture sector, for tourism sector, social sector, health sector. Educational sector, ma me mo fa pena le e fa solo mo temi nei a per tu langa le na ia le i lo lava le tel tonu mo wi Pulotu ele se me ma fai sesiona po lunga po lalo o inflation lava ye tupua ma a fo temi le le el tama ai le tonu ia sa foi la ai a fo le temi ma ale fa pena e tato ma vieda. It's a global issue. Every country as an input, and that input affects everyone that's involved. Because we don't know when the inflation is going to come down. One, the minimum wage. To the minimum wage, because right now, level inflation, price control. Can the government look at that? O se me foi sa fatino mo foi lava e whainga malo o tona ia tu lawa whiunga honourable I vaenga ia hua. O le tato minimum wage so lewa whai atua. E lilifa na ia la to whainga luenga. Ai le benefiti al tangata lava i e to tō na talo ma whaia na ia ma whaia na mea. E leisi affection tele wasi le tula na tupe maua ia so umailanga earning. Al tangata lava ia o le tua ngā luenga le malo ma mea o ina le fuana i e wha moe moe o le mele o tau whaet malo. Which is no excuse at tawan whatulanga. Al si tanga whae le malo Pulotu. E te fuana i private sector wal taimine. O lo si i tau le malo na i lo private sector. O lo mawalunga le tau le minimum wages le malo na i lo private sector. Ai fuan whatal tanonga i le meta la whenai. O na whatau no. Ai o le whamoe moe la waia mo le aluma mao ma mea umolo o yeitau kulanga ia o sosa. O la sosa ni le la watune. O le miliona ta la le la ale inu umafio. O le ama tua I te le le Pulotu. E whai ai lau whato anga malau pa moa malau atina. A sosa ni malo su e mai maketi mo mea oi. Ma mau ai lau tau mafa. O me tāua na Pulotu. As in Zealand, we're going to promote the Melanei Tafala market beside the road. As in Zealand, Temine Pulotu. Or the market in Moore, Nassau, Saualeway, or the Fola made Mafala. As in Zealand, I am at way in Malema, Lele, Tautua Moore, Eleisa Fiafi, now Lumole, or Fola Talo, Fola New, Fola Popo, Fola Fight, Fola Tamu, Fola Famusea, Fola Me Lumola, I will tell you. Nice. And you see the people are passing by and buy. Ole tu tau ala na Pulotu itangata la nei tau unemployers, but they employ themselves. Ola tau la na Pulotu, ola la tau te maua whamanianga le ta te tera noa I le tau popole tele le mene nei ole si tai o tomu. Ole tu langa le na sau no ia le price control, wa tau to fight. Langa ia la fai pisinisi wa fe alofa ia I le valea. E tu langa wa le aise fua I lalo. Wa na olunga. Wa aru tato word formulation federal demand and supply. Sa le leile taimine na, le leile tamau ainga. Al taimine nei. Wa te tau lo na fua fa te tau. E controla le malo nei te utu umama wa lunga te le atu. Tau o loa unnecessarily. A wai le se mea le loa le malo tono le official tute. E maua umai prices.
o lo mai o lo imported i le tunu ai o te tau tino atu o lai whaatara no o te imine tanga luenga tau whaaftawa inga le tunu ma lo te tunu nga o te tauntu e apale ma lo le tato price control board alo mana ia malo fa tai la bala fionga na u foi o menino ia va enga na e le se va enga le fia mo i lava sa fa manino nga fa mole o sa mo shipping services o le fa pe ua nga i foi la to isi la ko ua e dai le isi service le ta ua i nga lulu i tato passport po tu se fa la wa tato no when this is mainly just for the immigration officer a pe o le mo wa tu pe o tasi ne va nga le wa tu tilo e nga lua ia le Samoa shipping service i tu tonu tato tu no fa mole ono po e ma fa ona e fa manino mai level va nga le se te wha manino mai al me le tsau no i Pulotu wha mole pe la problema wa tu fa be tasi au nanga le a fa popo le au nanga fo lava al Samoa shipping services tu tonu Samoa o le lato ngā ruele issue o tato tu si fo la po passport mai lato officer le when history tells us knowledge immigration level officer immigration lato te fa yanga wenga fa pe nei fa mole o te wha mali atu la Pulotu o te li ma ua se wha matalanga le mea lea ona le atu tu sa ta tele tonunga le immigration is for immigrant and migrant e lei se si officer o le atu nu e mawhai ona issuinga se passport se vana ngā ua talia le officer fe malanga inga na pawal me leo te loa e ele Polokalame leo le tato investment bill me voi lea e sau te uwhawhenga luenga au tupe i nei Samoa pe whamiliona lau investment ia toru tausanga ua maua lo sitiseni ona o le investment ai o se upu whape Samoa shipping services o te li maua la Pulotu ka marurua tuai te li maua se tūlanga lea na o le MCO Commerce and Labour o ina tonu lo i el Polokalame leo investment bill em fai ai ona le stala mai tangata fo le fa pesa fi te fa fenga luenga na tupe ni le tatu atu e tina ele tunu tulanga tau infrastructure ya matulanga hotels ma mtafa yo fo ia le mana o miel so son ya ai ma welo na sitsen na wal temi nei o le ai tangata e no no ni lima tau sanga te au siksen e se me fai e pe o le fa tu la fo no el tatu investment bill e tā ua mō tangata mai te uwhawhenga wenga tupe nei. Manu whawhai lama mana ia le fo manino ia le vaenga le investment bill, yes, that's a new one. Manu whawhai lava e mawhai ona se i sau no mai lava i le whonutanga fo i le tātou, whono fo i le tātou pāmeni, and I'll be mindful of the time pa mole honopo le ana teipo le fo i le tātou li poti fo i lava le tātou tupe. E lei mau atu le li poti tupe le 2021, 2022, ma le 2022, 2023, e mawhai ona e se i mai lava sau whaalau te lenga i le vaenga le whaamole honopo. Ia, ona o li poti lava i o tālau tupe. O le me masani lava o le li poti au tū le tausanga uma, o le tālau tupe tausanga uma. E pe o le li poti le whaasoro le teimi, nei fono le whaasoro le teimi, o li poti am tanga luenga mwhala putonga le malo on different ministry and organization le malo. Ai o le treasury lava ia, e teipo le tālau tupe lusu tasi lusu lua, lusu tolu, lusu fa. E ale la tātou te tāpena nei le tātou tālau tupe lusu tolu, lusu fa. Ia uni, ia o teipo la i loa le tātou tālau tupe le nā mo le main budget o le nei tausanga, 23-24. Ia a o li poti e whaasoro le parlemene, ia o li poti a komiti. O ia wa lua tolu tausanga taluai, annual reports, o le whatu a ilo komiti ma te fono. Ia le lai tala no ai le, i te mine i parlemene, sa whapea taunu mai o umar fono. A le taunu mai, o le tu e whaitai ha, ia le lai mua le no ai. E tala no ai ma whaasoa fo i li poti o te lopo o atausanga le ua. O iele review ma le li poti a te fono ma le komiti te tasi. I le 5 komiti le al parlemene. Tō fua komiti a ma li poti o annual reports. O lo lato lau li wina ma debate
wala au ia mtanga luenga fa rurunga mtanga luenga o mai e o mai fa matala mai mele tonu ripoti e taua Pulotu taua tel nanga ile ngata ina tato fia e avele allocation fa te tainga ya avele tol sul miliona al farma o le ripoti la le to foi le ripoti pe fa fen fa aru tol sul miliona le ia tato fia e avel tu per farma ma tato fia e review men fa avel tu pele o le tuta o le na fetaria inga le a fa pe nei Pulotu o le wa avele tainga o le la avele tol sul mon tupu miliona il farma il tala tupe nei lusu tol lusu fa tau no atu tau sanga le ufo i mali poti o lusu tol lusu fa sa wen mele fia tangata na vi fafo o ani me fo na fai o ani masini fo na fai o uma me o ata upulenga na fai so i fo malo no o fetaria ingrana il fafo fo mai ele tunu o isa ola o tol sul miliona le na ave o uma me na fai o men fo fa popo o men na fatino ai ma me ufa pena o le tau o le na e pe o leva ele to fai se fa mamla manga fa pe o se ripoti ele la pe tau fo i ma fo vota ta o si ripoti o me o levan tutu ale fatua o ilu longa al pan ela i manu fa tai la ko fionga o le si va enga le e ma wa tu foi la to tele na tanga to pole fole na le ona fa te tele company se le to nia la to pili i fa la au medications here my New Zealand ma Australia is the government intervening in le tato tama i vesi le tupu mai fa mole honorable Pulotu elea se tua ia e tua ia lava pulenga mtanga luenga o lo aitalaf o lo lato tiute o le whanga i oi o le processing o le totongi ino aitalafu nei o na momoli mai le treasury o le treasury o lo sa whai matupe whatino ina umai lava payments a whaiwhaianga lava lana mtanga luenga le processing o la tau paperwork e whai ei payment e le se mea le treasury mwhai na whai awale tua ia tuta sia e le mawhai na tua i whaapea ua tuai le treasury o le treasury e whaura lai ana ngā luenga e whaatino o e tasi e paune le o le mata o le vai o mai mtanga luenga for payment a vave foi la taunu ma le treasury ia vave foi ni whaasolo mta upuma a whai foi e fesiri le treasury ina umin se process era na fesiri o me lai wha le tonu na te sisi latu fa malolo le ACEO fa malolo le ACEO fa yana fa msinongo le aisha tu langa yo me le fisiri ngia wa tauna mate tu le meto tupe ai pe yo fa fita uri la vale ya tato it's the process ele o follow tele ile tele onisio mtanga alvena ile tu langa fa tele va beina ai me se la se fo mano loina aton wata u fo le wa fo tato finga malo fo le minister o le foi la o fou mal pule ia ale o tu ton e o tu ia o le fau la i pili le togia ia o lo ia tu fa nganga o le lava tato tu pe fa nganga ile ngate tu pe na fa nganga mo mtanga ale foi ele tato unforeseen da budget o le si dia tu il minister tu pe na vai ason tu ne sul 5 milioni le avano e fai l'inizio che mendi ele fai I built too long na it's all about the way you do the process for payment malo manino foi leva enga fa tai la fionga le mana ile lu ile na va foi leva le fionga le tai o le itu ngai foi leva tono palmene fa sta foi leva tupe foi leva pensiona tawut mana ia foi le manatu fa pe i mana io si lo lunga ma lu se la le mesfu to se la tu pe na ta mama tu matina tu Pulotu ele se tua o yo mele lei awalola upuale no fai tato forfolanga na fai le tunu Samoa mai lo tonu tato fainga malo lu se la we amata ele fa popole si di masu ia e whaftai nā ua amata na sira mai le sunga le te le tua mai. O le mele sa ngani e tuai. E tati mai, o se me mana i te le lango mai la tato, mau na pa fatino.
Ba pe no vai atu Pulotu you man foi va pe se ma ko nga ma fai ko fight men nga ele le nga na lua se lau e a mata o le upuna na fai o no winga e ye si mate what e lo paso so what e lo pe te wo va tu al tor se lau awangi le ai mai se awangi le ai you man foi va pe ele foi na fai ko camping yes. It's in a man here about I to tattoo phono in the whole of last week lo if young honorable. They were mo funale to tell on I tattoo tanga. Te pe wa mata nga lu fa tasi le tattoo malo mali tu ngai. It's just good to see. Well to yeni de si tele pe o sa tupu foi la vai. Pa yaso ile tausanga o tona ya tu martelo tausanga. Is that what you picking up too, honorable? Pulotu ese lava le tu ngai. Ese le tu te e lava ngai o tonu mai lava il matafa yoi ma le responsibility ma le obligation o meta o le tu ngai a mai me ngai ele malo fa de ele malo ai awala batua mawal malo ai te FMS se ma le anga me uma ele e do uma se malo na le pawana me o ye ya na fa tupu le si po isa o se e ara le usa no mai si tor se la we wa le manga ye kero ko ngam na tu o me ele mana mi hermano fa tupu manatu io ai pe le nganga na so se me la vai ele le Italia so se me fo Italia o me mo le manuia o le tu ele se si tu ele se fai vi inga ele se polokiki ele se si me o me ele le ele tu a fai o se mauna na wa si le mai i tu la ngol va fa fenga se le aunga na va mo mo o se tato va o le tato fola te mana mia ni upu to ai fa mo mo pe tu po ni fina unha tato te le mana mia ai pe le nganga na fa tai pe fa o la si mai na la pe un tato Polokalame. And this is a big one of Fiona, and it's important for me to ask you. To telephone I tato tangata ina bala au mai foi tato Polokalame. So well lava fina ngalo ono le lava o sa no mai lava lis foi tu. Ma le tele foi lava o tala ia mau atu fatu tau foi lava is a hearing pending i lava Fiona. Ile tato foi lava i lava Fiona fa be foi lava le sunga foi lava o le Asa, the host foi lava le Asa TV. What's your understanding fa mole ile TV le Asa? Ano le wa avile mo tula fono foi lava le sunga ya tu le pa. E ma foi na mai sa no nga manino lava fa tau le vainga. Si lava tele man fa lo honorable. Ya o te lo le u fa fonga umalanga ele o le wosu o le sunga ya tu le pa le wosu le tau mo lo si fia Pulotu Paule nei le wa le si fa sala lau ma le televise fa sala lau ile amatanga sa tu la mai le vano fa yel men fa mama la le tunu sa o ele yeso wa vano tu dia o mal televise TV1 ave ese o mal TV3 fa sa o ma o isi televise fa sala lau fa sa o mal FM fa sa o mal 2AP ele iai ma sesi na tula mai ina ta upu nei mai a fai foi tisi mai Pulotu o te le fa mamulua le tiole fa kasalango ina na momodi ele mau fa malmalama ya Samoa right from the start na tuli loa ul parlemene fa sa o mama o me uma tau de malo le iai ma sesi na toi fa sara lawa so leo po se fa manga mai ate e tali e tuai sawa ina wa me are sa I was victimized big time ele la titi na te sila fia not only victimized upu matalanga ai toi ave fa msinonga i mea o fela no sulu o te fa ftai de kalesia fa kasa i to ina sa il termina male televise fa sala na la totalia na avela o tu sitoia o tolea o te sulu atu ye a mai se avano ai faisa o tautalanga i malama i le tunu i lau foi pitola o te tali atu ai tua inga mata ma tua inga leanga ma me ye fai mai eta e alala na Pulotu e fa malu lua tua i le tunu o te le tau mua alo
o te saufo e tari lau wala au I lungo ta whatarano. Ar so le pule li, na amata li, o le mena so le pule, wha so le pule. Wha so le pule ia sa, mo po la sa ongo mene te tupu. Ia o whaiwhai nei la fi naunga, I le teimi nei ma upu matala o le lafo mai lava e te. Pauala o mele whai Pulotu, o lo tati. Langa I le whaini tu tara loa, ina tua inga leanga fo, le sau ia te au, ma lo utu ma lo, ma mele o te whaia. Na wai whaafonga I upu le whai e te. Whawhewhena lafo nei upu, o tau tala I se upu nei atu le pa. O lo kuruku, o lo pepelo mai ngoa ese umo le langi ma le lalo langi, whalenga iau. Tana te whai mai au. E le ai masa upu e tasi o tali ai se mea, pau ala o whamamna manga wa ai, sila lei lau ngai ngoinga na whai au e pāre mia le maro. Ma iai le teimi whaadi ai mea ia. O lau tari atu rena. Ia le la ua ngai mai nei, e la lau mai ua o whaaleanga. O ia whawhewhea le afe, maafe ma miliono. O upu ti ngā ia na whai mai e te au mai le amatanga. O I ngoa ese. O mea whaaduma luma ma upu whai o lo lafo mai e te. Ia le la ua o nei le teimi o le. O lo tari atu le mata upu na nofo foi matua ia o tū ngā. I le meno walu ai fiti sa le tauno walu. Ioi. Ia ma le tūlanga o lo walu tuli au whafo ma le fono I fiti. O le whale la e tu, o le whale lo tu malo, o se whale lo tu malo, au le ia tupe. Lotu, whawhena whaine I tua inga matanga. O lau la whautuanga na whai ei. Au ale la vea for TV, ale whakasa. Pasanga mai pe whai pel me le te mana o ai, whalenga mai ma o tari atu. Whapea o whai atu iana upu lai, leo te tāpena nei, defo te tāpena lau so. Lea au malava mea nei na te whai amai, whapea o whai atu e su, lea na whai anan whasara lau. Lea ai, aua ne ia awhia fua televisi whasara lau, po o tā ua whaitara no. Tu mai pe le ururo la tia I le ururo le la au ia tia Pulotu. Pasanga mai pe ma te whea ngai me lea. E le mawhai ona o tu utala loa ina, ni ana sau noanga e aru loa. E anga I mei wha lea ngau, ma lo wa inga, ma lo utu ma lo e te tau lava na utala. Ia le wo tata. Ia le wo so mai nei lunga wha mai o te whato ese. Ma whai umatulanga na maunai mai lo le whakasa. Lotu o lea au te tāpena tu la whono. Po whea ngai ei nei atu. Eoe. Ai pe o lea ngangare na leo o pai atuai au ia. Au te leiso o na whaia se upu. Lotu. Lea o te tautala pe malo o nganga wha lalo. A whai fo ila ua tele mai ana tua inga mana upu wha le tonu ia te au nei taimi uma. O le whata o tautala le wha pea. Se tautali atu le malo losi. O ana sau noanga, ia ma upu na te sila fia. O ofa ingoa ina le sunga atu le epa I sesi ingoa ese pe o te ofasa upu le mawhawha. Pe ai. Ea wai vai upu I e wha ingoa ia. Ea ufu. O lava I na ngana ngata ai, na ngana wha tangata soifu, o le whai mai lava. Ea le ono sa I lava. O lo mau ferto vai, o la te taro na, aua le a fia fua. Televisi whasara lau, ma le au whasara lau. Aua fo le a fia fua o tau Pulotu, tu lau lava, o tau tamari, o le tunu, tu umaya o tau I. Ai whasanga mai pia ma te whengai. O upu na te lafo mai, o te tari. Tari whamamala ma le tunu. Ina ia manino le mele. Ia e pe iwa vave na oso mai ma tanga I mai tau tae ngai uma mai fua le kalesia ma mea. O le kalesia na o sulu ia le amatanga. Ina ia mamori le whea au mo sa. Mo ai pel tūlanga le nae. Watu e fwoi wha marunga le au whaafonga le tātou atunu. E le mawhai ona manino se matau. Pe a whai e leise tali atu e whaasau. Sau noanga matua ina se se. Ia maupu lava nei whai maupu le mi ngau. O lo lafu mai pe ia te umasi o tu malo. Kano fai. Malo la brown sai la fionga. Ia la te tonunga la fionga honorable te talo tu lava ia le tato tunu la fionga fa pe ta penanga foi la fionga in ta upu foi lava
o whaasanga I lau fionga. Ia e lenga tafura na, ia whape fui lava maalosi, man soi fu malolo ina, whaua pia ngā ruenga mate ngō fie, a whamunianga lewa amata na maua nai tātou tangata I tutonu, o si tātou atanu, toi wha malo tuai I lau fionga honorable, a ruenga mate ngō fie. Ai ola ta se, muli lava lea, o pia whape u taunu, mai lau malo lau fionga honorable, se tala fie fui lava di tātou miliona tāpa ko keti, but a whape u taunu o tui alau malo, ia that's okay. Pe mana foi lava ona uta I le Polokalame taimire nei ia Pulotu o te whamalulu atu leo wa lene vane manu e tele fiatala no uni o tato miliona tala Pulotu ele io ia iuni wa e sirsira ia I le taunu unga le lei leo o loal me le la tato o ia se lampa sene me uma tato whainga whawai a mata e ta'avili loa it will spin and run smoothly. Nice. Sila ia yun matule nga whaftai nei whiawhi ono lo wanoa ono le tātemi o leu taunu mai vale. Ia whamaru atu I lau whasau Samoa tau mwhai atu lava e telteri atu e le tari no mawhale tātou Polokalame nei a sa uma. Tau mwhai lava e whaavanga le taimi ono le tūlanga o lo tau whafonga mai foi. Whamaru atu foi se upo la vale. Se tala ua sala ia whaamaruru atu. E teltununga tātou talo I manute le ina le nei vai aso fau mga ruenga, mai se whai waro whirimo lo whenga I masio tātou atunu e le ngate I Samone ia al tāpua I mau mai Samoa le larolangi atoa. Te alofa te latu Pulotu, lau whionga ma whatua ma le ingari, la tātou to FC whai fo le sapati o momoa. Pasoi fo ia mari manuela fiafi. Ai le lau fionga naftasi manuia ia ngā ruenga ro toene lea fiafi alofa te lea tu lau fionga man whatua mare no whaalo a whasoi fai lau fionga. Sai fua mai manuia.